mbijana Dumisa asila yona enye channel esingayibukela lapha ekhaya ayikho nje ukhuluma kakhulu ngapho uthi umisomala ethi uthe uzomfonela ngapho sukuphezulu wamfuthi hayi yazindlibele yo ithi mbafonele kathi akuza nami ngifake ukukhuluma kakhulu ngifake kuphi kanti yona le phone yangikhona amen asabuhle ifone yami kuphi sho phone uyifake kuwena ngoba ifone yakho ngathi athi uziphathele ifone yakho nje bengiphethe ngesikhathi lapho ngifona ngithi basesitolo ngazi ukuthi isuke akusukume lapho hlezi khona siwona sukuma awusikazi ayikho lapha ifone yami sabuhlanza ngeke ngifake lapha ade kuhleli khona abantu bakho laba abantu bami laba besonto la abafundisi bakho la kodwa ngikhumbula kahle musukuthi ayifoni bila akusibantu bami laba Jehova kanjani abantu besonto udube angaba nesandla utsho kahle udube ngaba nesandla utshoka yabona lo bathi udube lo yade phonga ucocobisa lo ngamabhaji akhe lo nkosikazi hayi nami ayifuni nkosikazi hayi sidlala ngokunye uzoqalekiswa nkosikazi impela udube unesandla ngathi umfundisi unesandla akubheke sibheke kahle sabuhle hayi nkosikazi bheke impela ake siyifonele sibone akuzama uyifonela sizokona ukuthi khona avela abantu besonto ambathembi isonto lindlela nokukhanya fona phela lindlela nokukhanya fona sizwe ukuthi mayikhona izoringa anti izozwakala kuri mayikhona iyabezoringa khona phela nje mangayitholi so hayi hambile yami ifoni isinenyawo eyami ihambile straight kumbe khona phela esikhwameni zakho zonesi Yaring. Kathi abantwana laba bazange bengene laba abantwana bakalo ukuthi umkhululi. Ay. Ngiyabuza sabuhle abantwana zange bengene la. Kodwa nkosikazi besisonke endlini. Hayi kodwa phela mntwana ongene la. Besisonke endlini. Ungena umntwana la. Wena ifoni awuyicheck. Hayi ngabe uzochecka manje na iyaring. Balela. Iyaring. Awudinge emqamelweni. Yabona ngisolela abantwana laba. Yawuthi lo nina ngendlela abangakhokhi ngakhona irent laba abantu bami laba. Izimvu zikaNkulunkulu. Izimvu zami. Yabona ke ifoni yami ngakitholakala khona espacing sonesi bayahamba. Yakutshela nguwe labafundisi bakho bona aba lalezi ingane la lo mama. Kodwa nkosikazi. Bahamba ngicela ngizihlalele nje ngedwa. Ngatsho nje ekuqaleni ukuthi angiso Maria mina. Angiso Maria. Andimfuni nomntwana pretender ke la. Into ntombi kanti into sibheke. Hayibo. Into sibheke. Hayi sanifane ndiyangena nje kahle kahle andifuni nongena. Wena mkhozi wami into yenzayo iwrong over andithandi. Into endiyenza into sibheke ndiyakufonela awubamba ifoni yami. WhatsApp uyandibluetooth. Kanti into njani? Ngelo xesha uzibiza ichomi yami. Uthi ichomi yami mfundisi. Ake siyeke empilo ntombi. Ake siyeke. Into endezivileyo zininzi. Kuthiwa ziyenzeka oko ndingekho. Hayibo. Kuthiwa ziyenzeka. Kuthiwa omnye untombazana kuthiwa ngumapula. Ngapha umakhelwane wakho. Uthe umfazi wekhetheka xa ephuma esiyemsebenzini. Khweliyana. Mapule phezu kobukhetheka wangena. Ngoba kaloku ndiyabona ucwangcwase ukuthi angabhataliswa irent. Yeyi kuthiwa kwenzeka. Umfazi wekhetheka wajika. Kodwa lawe wena. Wena. Bantu ukuphathele zona wena uzazi mina ndiyazazi. Ndisuke eStern Cape kodwa ndiyazazi. Mamela uthiwa umfazi wekhetheka wathi ukujika ntombi. Uthe xa ejika ndokuxelele wathola umapule sekethe nqa phezu kwekhetheka. Hayibo. Uzazi lokuhlela hayi phela wena la. Ndiyazazi. Sathisa sasami. Phethe nje kodwa into eyona nto endithusayo kunazo zonke into endayenzayo kunomntana umapule ngapha kuthiwa ebezimisele akafuni uklina apha kuthiwa niklina not hayi uklina ke lo mntana lo uyahamba hayi niyamyeka mina bengeke ndimyeke ngeke mina yazibejabule mawena sukhona into hayi ujabula ntoni nina ningamamenamene nina mina xa ngiqala ndithetha izinto apha mina kuba ngathi ndingumuntu ombi mna ngoku nina nifuna ukuthi yakho zonke suthi into
yenza ntoni udlala itop uyabona ke liya kubamba esikhathi ngikuqa kodwa hayi ndiyakuxelela into yerhawuti ndiyakuxelela awuzuthi ufike beke wandifowunela ngena kwinantsika imani salungisa umcimbi apha kaloku thina siconnected uthi kuthe ndizazi nje make ngifake epokotweni hayi zizwe ezikumkhozi wami uthinte ngokufundisa uzawufika xa kwenze njani entombi akuthi ngikhaya yo uyabona ngiyibambe 2000 uyabamba kanti ngentombi ukuthandaza nje lo mfundisi uthi uyathandaza mayefika ngivele usukuwine mntanami lapho uthi ukuthi ngoba bekafike sisephi kodwa mkhozi wami awunakundiboleka le 2000 hayi sendibonisa ndicela undiphe le 2000 nayokola kwandim kaloku mkhozi wami last time ukhokhanga imali yami yakhumbula hayi bo uthini na mkhozi wami mkhozi wemali ezoyikhokha hayi yeke ukhokha wena yeke ukhokha sendifikile mna ndizodwa abantu iyadazi imali ndiyenza ngendlela ngendlela ndizahamba nokole jonga ke into endifuna uyazi xa ndifika mamela xa ndifika phayana ndithini xa ndifika phaa hey zodwa yo akusatshisi nje kulamalanga kuyatshisa ntombi chisile ntombi hayi kuyatshisa futhi imvula iyanetha ke phaa yo molweni ntawuba ngifundisi hayi ndibuyile tata hayi ungathi ngigxothwa nguwe mfundisi besendiphuma nkosi yami ewe bawo mayibona njani baba siyatshona mkhozi wami athi hayi ngiyaphila mfundisi wami wahamba kahle kodwa ngempela hayi mfundisi angihambanga kahle ngoba sisuka lana nje eish unkosikazi wasuka wangenelwa nguSatani uyazi imimoya le usathanda kanjani futhi ngoba la masingalo unkosikazi ule phone lapha ngiyabona ifone eish hayi unkosikazi mina ngazi ukuthi ngimenze kanjani angazi angisakwazi ifoni kanakuhle kankosikazi iyo ngoba sasuka lana thina sasithatha masifika endlini ifoni iyaringa eqaleni endleleni yakhala akazange ayibani yabo wangathi uyayicisha ethi ngekasisi wakhe into ezifana nalezi mase sifika endlini ngibuza ukuthi ifoni uyithathephi ngoba le phone angiyazi yabo so ngacabanga ukuthi endleleni asingenanga kwenye indawo hayi wafika usathani ngempela hayi mina lo mfazi lwana sifuna sikwamukele ngoba lapha kunokuhle khona usathani vele mfundisi wami ayisekho into engiyamukeleyo mina ngihle ngathatha isinqumo vele hawu ngihambisile nje kuwo angeke nje hayi mfundisi wami injalo le angeke nje mina ngibele konke lokho injani mamfundisi siyaphela kanjani hayi siyaphila thina tshonela sabu hawu masholo nkosikazi hambe kahle lapho kubekho hayi hayi yabona sibona nje umfundisi usehambe wabo kanjani abanye kodwa mfundisi hayi kuhle kodwa kukuhle sibonga nje umusa inkosi sasigcinile kodwa inkinga zomhlaba hayi uSatani uyathanda ukungenelela hayi khona kunjani hayi hawu sabu ifoni yami le chazela ibe yakuphi le ifoni sabu nkosikazi kwasuka kwangena usathani ekhaya kwangena uSathani yebo nkosikazi uSathani wangena ekhaya hayi izilimo lapho kunokuhle khona ziyathanda ukudlalela ngiyabuya hey mfundisi wami uzomchazela mamfundisi angaze ngimbone umoya wakhulu hayi ukhulume naye impela angithandi ukuthi ngigcine sengilixabanisa lizihlalele kahle njalo nje la ngithola kungenamsindo yonke into ihamba kahle sabona siyaphila bengizodinga manje mandla akekho mandla uphume esikhaleni hayi ulemzuzwana nje khona
akumzame efonini. Imtshela ukuthi Hayi mfundisi wami ngenza kuhlala. Hawu Ngibona umfundisi. selihamba kahle mfundisi. Hayi lisale baba. Oh. Kanti wena? Nkosikazi. Hayi akuna ukuthi inkosikazi. Nkosikazi. Le phone iphuma kuphi sabuhle? Hey nkosikazi kunzima khona. Hey. Yini ezima? Kodwa ngoba nkosikazi khona uyabona amaphasika ngoba sabuhle. Ungadlinge nje labantu bakho. Ifoni le imali yephasika le. Hawu, imali yephasika. Imali yephasika le nkosikazi ngathi sikwazi ukusijabulisa njengabantu. Hawu, iphasika. Yo. Ngiyabonga sithanda sami. Ngiyabonga. Bese lidlile kodwa. Hayi sike sadla khona nkosikazi. Sike sadla khona nkosikazi. Hayi thi ukuphathela amanzi nje. Yazi ukuthi